Hello, Tuni Kuki News. Vejose na bon chavin lem nei vin. Tuni 16 December 2025 ai ta in mi tampin a det hi nasunia wale na kimuthei poiti za acha tuni a hi lin pi a hin ta o in iti a hi alina hin ta jing diu hi tan ten imu thei ne diu vin tuni I topic diu a hi le UKNA in Thupeh Nukhah nei ti a hi in ipi pena Thupeh Nukhah nei thei ham koi ho Thupeh Nukhah nei ham ti ho jong chu in sai chi no hi tin chule West Bengal a jong hi mi min lak som nga le git lang delete akibole akisumang tai ti hi mo ai in hi chi chung chang ho jong hin sei hui tin Manipur gam sunga thil so ho jong mi pi hon I het diwa poimo phabe pi jong aban bana in sei dewa hi amasapenin phat la saw lowin ana sei pai LEUHEN Manipur gam sunga combined force on ngita cho operation anabol vin hi le hichi operation abol na wa hi thing noi pungka som sagi le ni operation abol sungawai thing noi ho mi ko lang anaman do ve ti hi mo hi in anamat do ho hi iga ahet thei dewa chu pripak kiti ho loi ngai KCP kiti ho loi hi anamat do wa hi in hichi operation abol na wa anamat do now district ho chu a hi le Bisnupur district Infal West a hi lo le Infal East hichi ho thuma hi KCP le pripak ho hi anamat do wa hi ti chu mo a hi in tu le tu a hi sepei hon jong nasata apan ala wa Manipur gam sunga chamna a theine ding le itiam khana boina ahung kit na hi jong le masang banga amitakip min thal ki choya shaktiman chunga tawa hlaya a hi lo le gypsy chung pawa tawa heta chu thal to wa le jing ta lo dinga hi control ball thein thei chana hi PR sunga hi nasata ama hon jong pan ala jingwa hi ti pa chu het theine dewa thuma kai to banga iga phone hin tin aban kit na thuso khat kimu kit chu a hi le India in tu a hi KIA hoto gu thim cha a sign a boluvin hichiwa hi India in real art kiti ho la do theine dinga hi Burma gamsung Myanmar gamsunga KIA het dewa hi in hichi KNB ho to jong kitho KNB ho training peji ho KIA ho cha hi wen kachin lang ho cha hi wen hichi ho to hin gu thim cha in hita chu deal a boluvin gamsunga Burma gamsunga Indian government in real art ho hi la do na dinga to gon anei vi ti ho jong hi mo ahin hizi a jong hi meitei hon Indian sipai ho to Kuki te pangkhom ahi ti a asai ji na pe no hi cho jong ho hi in aji chu e ho align chu kene align chu ga velo chun internet ho jong na ve the hin tin align anei sun chu KIA ho hi ti pa chu nge mu so ke wa hi in hi je a chu tu a hi Indian government in KIA ho to sign a hin bol ke wa hi le email ma ho ichen khom pi ho hin Indian government to hin pateta ki khut job dana hi nasata gin mona anei wa ngai lo le Indian government jong hi nasata demna to gon ho jong hi amazing of it chu neu khat ipibola e ho lang jong Indian army hon e khamova meite ho jong a khamova ngai la meite ho hin ipibola e ho to pangkhom da nai phat chenga thu a sei ham ti pa chu he theine dewa neu cha ga sei be ke no hin tin tu hin UKNA in Thupeh Nukhah ti a thuso a hin bol na khat ga ve LEUHEN Manipur minister Kuki zo ho thailo ding ti hi ei chewa hi ama hon Thupeh a hin bolo thupon a hin bolo hi in Manipur minister thailo ding Kuki zo MLA ho khatsa pang thailo ding
ti hi a hi in aji chu nampi conclave ti a Guwahati a na nei na wa jong chu anakilol ha naw chu Kuki MLA Kuki chate ho phat hi popular government form na dinga hi kipang loading hi chiwa hi kizaw jong kizaw loading hi ti hi thulu na ana hi in a hin la tu chunga chu BJP headquarter in hita chu BJP MLA ho zo se ana ko khoma lim ana ki kap khoma la hi chi lim pen chu ahung viral ze a chu mi tampi hi lungkim talo a hi in a thu chu in a sei zo a hi ta in het so ke wa hi in a hin la tu a hi mei te ho hin a thu chu manipulate a bolwa di lo ta a hi thu a ji wa ai ho khat ki to mo thaina dinga hi to gon a hin bolwa hi la mi khen khat chun mei te MLA le Kuki MLA adin khom thei ta a hi le chun hichivai popular government hung ke form do ding mong a hi tai ti ba hi ilungel wa ikoi phar wa chu nasata mi pi hi lungkim gam talawa hi ben hi ja chu UKNA in jong hi chi tobang Thupeh Nukhah ti a thuso ho hi a hin bol a hi in asi a thil hinji pau a thuso pau hi ga simdo LEUHEN yaw khat hi theine devin Indian dan pinoya UT with legislature ki vai hop na tum Kuki zo namiten idel na wa tin le ha tho a kidozing melma meilhei te to minister chan vo chan khom lo dia Thupeh Nukhah a hi tai ti hi ni chewa hi a hin het sa wa hi in email mau meitei ho to hin minister chan vo chang khom talo dingin her sa na ka hin bolovi ti hi Nukhah pe na a hin sei na wa hi in abana chu a sei be kit na wa hi party hi na a meeting chu het thim na ha sa le zong le aki sang thim nan minister ila kha le thi le man zo se mo se hiding ai ti chu igam inama dinga anathi saho anamolim saho ahi lo le tu a buffer zone isim ho hi abona ake sa hong hiding ahi ta in nampin igam inama dinga pan anala a ahin ho chan ge anaphal saho hi cho zo se mo se hong hi khading ahi ta in hi ji chun inam sunga MLA hon na lungel khel ven lang na nam mi pi langa hungkinung le ta win hi chi hi ngai lut ko na thupi a hi ti a jong hi het sa na hin bolvin a sei be kit na wa mi pi kap lai pau mo a koi zingu hi organization in akive zo tapon changwal let ding lal ding to gon chu nam mel ma a kilading a hi ti hi a hin ei ma phat chom na ding ei ma lal na ding a hi lo le MLA khat meitei ho MLA ho to hung ki pun khoma minister apan mun lien khat hin tu na dinga to gon na hin nei wale ti na a hi hi chi ei ma changwal let na a pan na hin la kha wa nangma pan mun let na dinga nagam na nam ngai lu lo wa nang a ding na changwala dinga to gon na hin nei a hi le hi cho chu nam mel ma a kilading a hi ti hi a phon do wa hi in let na lal na sanga nam khan kho vedia tim na a chaina a hi ti a jong hi a in savin a chaina pe na a save chu a hi le CSO level hi han kiloi khom na zo sin nam man tha na thei hi a sang pe na tin ding le hang santa a din pi dia nammi pi thalenga organization in team na kanei ji ti hi thu so ahin bol now Department of Information kona UKNA kona het sa na ahin bol ho in pondo theu a hi in thu seu hi adi in hi chi hi ta ga se hi ama hoi aniam na laivin hi chi sanga jong hi Kuki zo nam sunga MLA som inevin MLA som hon hi chinika resign ki bol du na to monwa kona nanga deu hi
tizo hen na ngel hi che wa hi di chat jeng ding a hin la tu a thupi Nukhah ti a hin bol na wa hi an niam theilang pe na a hin sei na layo a hi in hi ji chun kana me pi te hon jong he thi mo hi tin MLA hon jong a hi thei chana mei te a ko na ikikang sewa I thil thum pau hi isu mel lo divin kidai sai na hi UT with legislature atuma ki vai po na ding Kuki zo cha te atuma ki vai hop na ding to gon ki nei a hi in tu ni a ma ho to ipan hom jing wa hi le chun I thil thu mo to ina to pau chu ki kal a hi ti pa chu nga niau cha he them na dewa iga sei beo hin tin tu hin HTC a kona Moreh mi pi henga avel vel a het sa na ti a thuso a hin bol naw ga vekil LEUHEN hichi hi masanga pana HTC hon thuso na bol sa wa hi in I het sa wa hi in tu le tu a hi Myanmar gam sung jong hi nasata boya imi sa te ho jong hoi ta thailo hi ta chu gen thei ta ma a chang le Myanmar government in bom a khi khuma hi ta chu milham ho jong dim talowa na ato zengo a hi ta in hi china chunga hi HTC le alo anoya ato hom pi CSO ho zo sin jong thuso anabolwa koima kolgam sunga lut talo dinga hi het sa na avela ananei wa hi ta in ahin la koiman anangai lo je atuni changia gen theina kito jing chule CSO a hi in HTC a hi in ama hon jong panna sata la jiwang wa chu boina ahung san ting le nung le itiam khana boina ahung hlun ting le hin ama ho thimo kichan ji a hi ze a chu tuni a hi a chaina tobanga HTC le apan home PCSO ho hin hita chu thuso a hin bol naw a hi in ama hon a saina wa chu masanga jong Moreh khopi sunga khangtha khat hi Burma gam sunga ana leilut nen a hi le kol sepai ho khutna ana mo lemin hichi jong hi phamo akisal he jengin hichi zowa jong hi thupun anakinein ahin la khangtha phabe pi hi Burma gam sunga ana leilut kit na vin hichi jong chu na in Assam rifle ho to ki thu a hi anaki hu do in ahin la 16 December ni tilhan tu ni a 2025 tu ni a hi in hichini a hi lam kalanga kona khangtha phabep gol hang ho hung ho hi mi thumlang agawa lut kit novin a hi le hichi ho hi tu le tu ai CSO chole HTC hon na sata boy aki boy pi in ahin la ala do na dinga hi sumle pai tampi ahin demand pha novin kei ho dinga jong boina sangta a hi ta in hizi chun HTC het thupi na ho hi nit no hitin koima kolgam sunga lut kit ta loading in thupi na ahung ki bole ti a hi in aji chu hi chiwa hi kolgam sungai tu le tu a hi pin soti kiti holoi ma hi lo la mei lei thing noi ho kol se pai ho to ki thowa hita chu ku ki cha te hi phat chenga hi a chan li jingke wa hi in adi sana mei te thing noi ho hin ku ki cha te hoila ya cheng ham hoila ya hong lu diu ham ti hi avet li jingke wa hi za chu ama ho khut na ko na hi kol se pai hi han pin so te hi jong le mei te thing noi in a sei chu ama hon jong anun kit wa hi ni je a chu hi chi to bang a lo na dinga hi avela thu so om ke bol a hi in hi chi hi a hi thaya hi le init so ke diu chule koi to bang gam pa ma hung ho jong a hlun na tevin phateta I hilwa I thumo mowa I het sa wa koima kolgam sung chon lut ta loading in het sa na jong a hin bol ki no ve ti jong hi mo a hi in chule a chaina a seu chu a hi le mi nu mi pan jong I cha te ho hi phateta a hi lo hi tin kolgam sunga lut ta loadinga ho kha hi jil ti lo hi ti pa jong hi a hin seven thil izakai hi akisei wanga in sunga ko na hi thil izakai hongping do ahin in sung phalo na chu chapang jong phalo nom a hi in
mi khen khat cho in sung phamo de du jong le kitup ta jong cho na khamai the hi jong le hi cho soma khat ho bo hin a hin la anu apa phate ta kitup ta acha te a hin kho kha wa acha te ahung hil tiang le chun kholaya jong man thei ta cha khat hung hi thei a hi in hi ji chun mi nu mi pa hon jong hi chiwa hi mopo na len ta ini ve ti jong hi mi nu mi pa hon jong het divin neu cha iga sei be kin wa hi abana hi kuki MLA ho chun tu a hi ko hur hon a hin so kit na wa chu kuki MLA ho hi chiwa hi alim gata do hen lang a hi lo le lim ga kila ho mo jong le kuki hin hichi formation government sim na ding popular government sim na ding a hi ka support lo hil di wa hi ti a jong hi kuki human right council hon jong thupon na avelin a hin he sa ki do ti ho jong hi mo a hi ken ne hi aban le hichi wa hi tangkhul naga long kiti holoi in thu so a hin bol naw khat recommendation a hin bol na khat no ga veleuhen hichiwa ama hon aso ho hi nidang danga jong hi tampi ana so jivin a hin la hi cho chu anaki sei ji lo a hin tu ni a hichi TNL kiti tanghul naga long kiti holoi in thu so a hin bol pau hi hoi akisa je a kahin ta do hin tin hichi ho hi adi ta a sei dinga chu ei ho CSO ho hi ta hi lo vaile ei ho MLA ho hin hichi to bang thu ho hi sei ho han lang hele a hoya hoi a hi in ei ho sei ding tu ni a hi i chen khom pi melong ho na seu cho tang khol ho na seu cho a hi wanga ma ho na sei ki naw a sei na langai ga velo chun a hi wangin hichi hi Naga National Movement to akisam kaina ima ampoi ti jong hi su the na bol so hi jong le hi cho cho i sei nom pe no ai po in a point thum ho hi ei hon jong neu cha i ga het theine divin ga sei lo han tu ni a hi e ho ku ki cha ten atuma ki vai po na dinga SA i thum a hi le SA i thum na wa hi i point zio ho hi ivet na hi le i macha mi lung khoi thei ding a hi lawa hi le I movement to ki to a point I pi khau hi umbi se ka sapoin tu ni a hi chiwa PNL hon thu a hin so na wa point thu ma pi ho jong hi ei hon jong hi chi to bangai thu so ten to sot no hi ten hi chi to banga hi bol LEUHEN tu ni a I thil thu mu to hin ki to chat ding hi ti pa chu het theine dewa hin sei deu hin tin a point khat na ma hon a seu chu a hi le tu a hi meitei hon Manipur gam sunga Legislative Assembly of Manipur sunga hi sit som gup aumin sit som gup la a hi som li hi ta chu valley hon na kilawin mail he hon na kilawin kei ho thinglang mi ho som ni bo kanevin hi chi hi thildi a hi poi IPG nam ni ti a hi le population a isima hi zong le khuti ta ki hit hi po win tu a zong hi meitei ho hin som ni lenga na nei diu MLA som ni lenga sit na nei diu som ni lenga na nei diu aban le thinglang mi ho hin thinglang mi kiti teng la chun thinglang a cheng ho melong ho hi ta ta ho ku ki te ki hi ta hi cho hin som thum lenga anei angai ti hi cho ama ho sei dan ni na nga som thum lenga ka nei diu a hi ta cho a hi lo wa hi le I gam sung inam sung wa I ke vai po na ho hi cham na thei ponte IPG inam ti ai le mei tei hon tu a len occupy na bol hi 10% bo hi in kei ho thinglang mi ho hin occupied ka bol now hi 90% Manipur gam sung hi katau phau a hi in a hin la tu ni a hi MLA seat ho ivet na hi le kei ho som ni bo ne piwin nang hon som li lang na kilawin hi chi je a hi igam sungu jong dam thailo a hi a population a sim dinga jong tribal ho hi lak som le nga lang kai win nang ho lak som le sagi na hi win a ki hi na khoti ta a tam chom jong na hi po win hi ji chun a hi the a hi le
thing lang mi ho hi MLA seat som thum la nga ding mai te gam sunga hi som ni la nga bo na koi de wa hi ti hi a point khat na ase wa hi in ani na a ase u chu a hi le article 371C dungzuya kei ho hi kagamu Manipur gam sunga thinglang nga budget hong zo si nang hon na kila win hizi chun hichiwa hi budget hi ni a ahung ngai article 371C dungzuya thinglang a ding budget atuma hong hi in phai chama dinga budget atuma hong hi in ahin la kei ho budget jong nang hon na ne win nang ho budget jong na kila akit na win kei ho ka chanding dol ka chang thei po win hizi a chu igam sungwa hi boina umjing hi ti pa hi ama hon a point ni na se hen a point hoi ta veleu chun ei ho tu ni a ku ki cha te separate administration thum ten hi chi point ho mang cha hi ki phin thei wai kei ho gam sunga hi chi to bang alhun ding bang alhun lo je a hi lo le population a jong khuti ta ki hi lo hi jong le hi ta hi equality a lo je a hi chi to banga hi ki phin na ka nei wa hi chi to banga lo wa hi le ti a hi ki phin na thei point tam pi tu ni a hi TNL ho hin ain phon do kha o hi so aban la athum na a sei pa hi a hi le 6 schedule na 6 schedule hi a mangai ipiji enam til hi chi a lo wa hi le kei ho identity kei ho culture kei ho custom hi chu ho zo se hi abona mangdinga gam ta in valley hon iza kai dominate na bolova nang hon pan na la wa iza kai nang hon abon cha na kila wa hi le kei ho schedule under schedule 6 schedule article 244A dungzuya right ka nei naw chu ipiham ji lowai hi chewa hi a meaning lo ta bangai hi ji chun Indian constitution dungzuya anaki ji article 244A dungzuya hi kei ho thinglang mi hon right ka nei win hi chi ka right ho ka identity ka culture ka custom ho abon cha tu ni amei te ho na su mango no hi kei ho ka nom po ve ti zong hi a sei do hi cho ho da hi ei ho ku ki cha ten ia ti le ina sei do kha lo wa hi lo vai le hi chi point ho mang cha jong hi ki phin na sang ta ini the wa hi a hin la hi che ho jong hi anaki nei khabi lo wa hi kamu in hi je a chu tu nung tu ban ting jong le ei hon jong itiam khana government hi nga don put na ini ting le hi chi point ho jong hi imang cha thei ve ti hi het thei ne divai ga se ho hin tin chule hi chi cha sat langa jong hi mei te hon tua tang khul ho hin na sata boina a hin sim ki no vin lamlin ho sim vin ho asat no vin a dei na ho sim vin a dei ne a hi koi gam talowa kuki gam sunga jong hi lamlin anop nop na alhun jing ta ve ti ho jong hi mu ain hi chi ho jong hi ivet na hi le kuki cha te ikilung khat lo dan ipan khom lo dan ho hi min a het je a hi ta hi ei noi siu a hin la hoite ta pang khom hoitin phate ta hi chu ho bang hi tua tangkhul kiloi khom na la alien ho loi to kimu to thei ham ai lo vai la koi ho to kimu to wa pha ham hi chu ho jong hi kuki in pi hi han KZC hi han a hi lo le kiloi khom na dang ho hin ga ki approach han lang hoite ta thu hi ki seile min ei za de ding a hi in tu ni a hi ipi bol jong le hon i don se lo je wa hi i chan ham khan ai chen khom pi tang khul ho jong hin ei noi se be ti hi mo a hin ga sei be kit ding a chu hi chi cha sat ko ma tang khul kho khat umain a khomin jong ga sei da jeng oi ten zo le ma hon no mo san tin hi chi tang khul kho ho hin cha sat gam anavet lel naw a so na so a hi tai masanga hi chi cha sat kho kom la a kho dang ho hi ana del do thei wa hin a hin la cha sat kho hi ana det ji a se pai jong ana ji jong hin tin hi ta chu Naga gal iti jiwin hon na tang holo tai ni ki do live 93 gal lai a chu hi chi ana no do zo lo hi ama hoi tu ni chan ge a kisi na lai wa hi
hichi hi ala pi theina ding lampi ngai to a hichi ho hin na sata pan ala jing layu a hi ti zong hi isu mel lo deu hin tin ngeta cho eng se na za chom chom anei je wa hi apart chenga hichi cha sat gam la theina ding to gon za chom chom hi anei jing wa hi ti pa jong cho het thim na divai ga seu hin tin tu hin I topic ni naw ga lut leu hen West Bengal sunga mi lak som nga le git min anaki delete na chungchang ga velohen hichi election a ding ting le hin min khum na ho a hi lawai le sensa so jong hi kitha sem ji mong a hi in a hin la hi chi to banga lak som nga le lak git lang kisu mang na hi history a jong ana khalo a hin tu chung hi ama sapen hidinga jong hi ginchat a hi je also tu ni a hi chi chung chang in a say wa hi in election 2027 a hung thun ding je a hi 2026 sung be a hi a bon cha hi chi survey ke bol ho a hi lo le census ki tha sem ho hi su kim na ding ti a so to gon ana nei na wa hi mi hi zat pi min hi ana delete no hi ti chu mo a hi in aban le news in asai be kit na chu a hi le hi chi mi lak som nga le git lang min ana ki delete na la a hi mi lak som ni le lak li hi ana thita na election card anakila au ahi wa nga chu amao electoral card nei wang wa chu amao hi anathita amino hi athisa na umta aban le 19 lakhs ho hi amun anaki chon do kitta aban le lak som le lak ni ho hi a talo hoila ya hamti ki hetalo aban le 1.3 lakhs ho hi duplicate kisim thu na hi chi a hi amasa ajong chu Congress leader Rahul Gandhi in jong vote chor ati chana vote gu ti a BJP na sata ngo na nei chu hi chi ho ji jong hi hin ti jong hi tu le tu ai na sata hi chi West Bengal sunga lak som nga le lak git kisu mang na chung changa jong hi kinil na tampi a hi ngaji chu hi chi ho vote ho hoi lai ya ham ami ahingham athi ham ti phateta hol to lova hi chi electoral min ho mangcha athi mi athi sa ho min po mangcha chu vote ana sim tha je wa chu I chan ham khana West Bengal sunga vote la na jong hi adi lo hi ti a hi mi tampin tu a hi demna sangta ahin nei vi ti ho jong hi mo a hi kinin to a jong hi e ho gam sunga jong hi aban bana survey ahin bol diu census atha ahung kilading ahi ni chewa jong hi chingthei ta ai pan lo wa hi le chun I chen hom piu milong ho hi ta mei te ho hi ta ma ho hin na sata aku ki cha te chunga revenge ala theinaw a hi lo le dan di lo ta ngo na e hin bol theinaw a hi ni ji chun chingthei ta I gam sunguwa census ho ahung ke bol ting le chingthei ta lam kai hon vai I hop pi ngai ti jong chu nge I ki he thim theina de le I kha do theina de wa niau cha hi chi West Bengal thu chu example a in lava in say do hin tin hi chi chan chu tu ni Kuki news mang cha gam sunga thil so ho a hi lo le gam dang danga thil dan ho to inam sung din mon ho neu cha in say the ho hi chi chan chu in tin tu ni Kuki news ve a in ngai ha ho zo si na chung chi win ka ke pa in bon cha win pathin in phat thein bu jing taw hen Kuki